predstavljamo grčku kolonizaciju. Grci su duž Dalmatinske obale osnivali kolonije na otoku Visu, Solinu, Trogiru, Korčuli. Na tom području otkriveno je mnogo arheoloških nalazišta. Jedan od najljepših spomenika iz doba grčke kolonizacije jest motivu i reljef Trogirski Kairos, koji je dobar primjer idealnih proporcija i vrsnog anatomskog prikaza ljudskog tijela. Dobro, ja ću nešto reći o korinskom stilu. Kao i naksa jonskog stupa, korinski se stup sastoji od baze, trupa i kapitela, ali je bio još vitkiji. Kapitel je specifično ukrašen floralnim motivom, košarom s lišćem akantusa. Božanstva. Zeus je vrhovni bog, Hera je Zeusova sestra i žena, Atena božica mudrosti, Apolon je bog sunca, Afrodita božica ljubavi i ljepote, Artemida božica lova, Demetra je božica zemljoradnje, Hermes glasnih bogova, Ares bog rata, Poseidon bog mora i Had bog podzemlja. Tako je. Dorski ili muški stil sastoji se od nešto šireg trupa, te od kapitela i glave. Dorski stup nema bazu. Jonski stil ili ženski stup je vitkijeg i elegantnijeg trupa, a za razliku od dorskog stupa ima i bazu.